ilezo zinto okusho ukuthi ke when it's come to i-creation amendment ziningi izinto in terms of ilokho ngana i-geologic ukuthola ukuthi isikhathi njengoba nje kuphilwa mina nje ngizobe kusanje nje mina ngeke ngizwe abantu beshumayela kodwa bengavezi ukuthi bavela kuliphi izulu mina nje njengoba ngikhuluma nje njenge-creation interpreter I'm from the secret paradise uma ngabe ngithi mina ngiqhamuka kwi-secret paradise it's because of sisuke si-observer ama-creation effect ama-creation effect kune-formation la kufonywa khona abantu kusho ukuthi the secret effect bese kuba khona i-spiritual la abasuke be-manifesta. Siyabingelela igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngo-ST wakwaDlamini. Siyabonga kakhulu bafowethu nakulo nyaka uNkulunkulu sithwalile muhle kakhulu. Yes, yoke le show yabazalwane. Njengoba ngihlezi ngisho ukuthi mawusuke umzalwane you are in a very 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 right place. You know, I believe ukuthi this show it's more relevant even to you njengoba usibukela ulapho emakhaya. And ke next to me I'm with the man of God, Mr. Brian. Yes. Brian Q. Yes, Brian Q. Oh, Q1 Q. Hayi sibalukhulu soyichaza ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga. Yeah. Soyichaza ngelinye ilanga ngoba nayo inasesa isikhathi kodwa isikhathi esibalekile namuhla ilesi esombuso kaNkulunkulu. Esanamhlanje yes. Asafuna ngelinye ilanga esifuze lokhu ukuthi owani ubuyaphi kanjani. Asosilandisela wona. Yeah. Siyabonga kakhulu man of God for joining us. Maybe nje asikunikeze lithuba mhlawumbe nawe uzibingelela ababukeli bethu namhlanje. Yes. Cha, ngibonga isikhathi sakho sibalukhulu. Ngibingelele kubabukeli endaweni zonke emagumeni amanomhlaba. Lo khulumayo uBrian Q from Jozini. Nami ke namhlanje uJehova noma umbuso kaNkulunkulu ungikhethile ukwazile ukungikhetha ukuthi nami ngisebenze nazo zonke inceko isuke zenza umsebenzi wombuso kaNkulunkulu. Kodwa ke engizokucacisa ukuthi mina umsebenzi engiwenzayo uhlukile kunalo abantu abasuke bejwayele ukwenza. Yeah. Njenga namhlanje nje sinosibalukhulu sizobe sikhuluma nge-creation amendment. So masikhuluma nge-creation amendment sikhuluma ngokuthi we have a problem kuyisebenzi kuyinceko kuyithunywa zombuso kaNkulunkulu. So umbuso kaNkulunkulu ke kubalekile ukuthi abantu bawazi ukuthi awusebenzi ngokwe-mentality yomuntu. Abantu banendlela yabo yokucabanga na umbuso kaNkulunkulu unendlela yawo. So kufuneka ke kungaklashi ama-reasoning capacity. Yeah. Ukucabanga komuntu ngeke kufane nokucabanga kaNkulunkulu. Correct. So these are the things ekufuneka zibe clarified ukuthi njengoba siphila siyidalwa and siphila nomdali. So kufuna askisi kusuke kufanele abantu bafunde ukuthi uma uyisidalwa musuku-acta sengathi uthi ngumdali. So isihloko sanamuhla ke sikhuluma nge-creation amendment. Masikhuluma nge-creation amendment isihloko lesesibalekile leso ngoba i-creation njengoba sikhuluma nge-creation i-creation inalento ebizwa ngokuthi i-geologic time periodic. So masikhuluma nge-geologic periodic time sisuke sikhuluma ngokuthi yonke into edaliwe esuke ifana nendalo isuke ilawulwa isikhathi. Ayikho into endalweni noma kwi-creation evele nje iphile kodwa ingacomply esikhathini. So zonke izinto ezisuke zikhona esizibonayo physically nesingayiboni spiritually nesingayiboni ngokwe-realm mhlawumbe ngamanye amazwi just in short nje mangathi nje i-creation effect ifike ibe ne-secret effect, spiritual effect, realm effect, eternity effect. Zonke lezi zinto zilawulwa isikhathi esisodwa. Okay. Lesi esibizwa ngokuthi ke i-geologic lokhungana time which is the time because ikona okusuke kusho ukuthi lokhu enikubonayo kunesikhathi esingaka noma kubekelwe isikhathi esingaka. So la masikhuluma ke nge-creation amendment kusuke kukhulunywa ngokuthi kunezikhathi eziyele ibonakala zenzeka njengalento ekuthiwa i-apocalypse. Okay. In 2020 kwakukhona isikhathi esithi
2020. So uma ngabe ku-interpretwa isikhathi esithi 2020 kusuke kusho ukuthi umphumela wemiphumela, an outcome of all outcome. So lokho esuke sikubuka ke kubantu abasebenzela umbuso kaNkulunkulu ukuthi are they aware yini ukuthi they have enough resources to facilitate the items of heaven, because umbuso has declared that no, all these activities has no input in the items of heaven or the items of paradise, because isikhathi isona esikwazi ukudirector bonke abantu ukuthi yenzani lokhu, because isona esisuke like sichaze ukuthi sibhekele phambili noma sibheke emuva. Ake ngichaze nje ukuthi yini apocalypse. Okay. Apocalypse is a time that separates the creation according to its chapters. So uma ngabeke kukhulunywa ngeapocalypse kusuke kukhulunywa ngokuthi iyakwazi iapocalypse ukudivide ama-creation. Let's say nje uma ngabe kukhona lento esetshenziswayo kusho yayisetshenziswa kufomishwa ama-planet. Uma kufomishwa ama-planet kwasetshenziswa lesikhathi esibizwa ngokuthi i-arithmetic numerals, okusho ukuthi kusuke kukhona zero numbers, 0 plus 0 plus 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then kuzoba nama-minus, okusho ukuthi minus 0 minus kuzofika kunombolo 9. So leyo nto leyo asikisi iyasiza uma kufomishwa i-creation ukuthi okay lana sizocreate i-space esizoba non-perfection, la sizocreate i-space esizoba i-assessment, la sizocreate i-space esizoba yini i-reformation, then lapho yana kuzoba i-space esiyi-eternal creation. So ke lento yokuthi ke abantu babephila bengazi ukuthi i-creation iyafomishwa ngokwe-arithmetic numerals, okusho ukuthi la siphila khona thina sekuyi-development. Yeah. Phambili futhi kune-assessment, uma uqhubeka futhi kune-reformation ukuthi ngoba niyahluleka ukwenza lokhu yenzani kanjena until kuze kufike ini i-eternal creation lesuke ke isuke ngoba phela umuntu uqala abe non-perfection, Yeah. eze kwi-assessment abe perfection, edlule kwi-perfection abe divine. Then mase i-divine lo muntu loyo ke kusho ukuthi usuke kahle kahle sefana ukuthi une-DNA kaNkulunkulu, because ukuphila kwabantu it's not ukuthi like wonke umuntu odala uNkulunkulu une-DNA kaNkulunkulu. So kuyenzeka uthola ukuthi uNkulunkulu ukudalile kodwa wena sekufuneka uprocess ke manje ke ukuthi ke kwi-development uye kwi-assessment u-apply ilokho ngana i-DNA yokuthi uma ekhuluma ukwazi ukubona ukuthi lo mbiko lo noma mayithumela omunye umuntu ukwazi ukubona ukuthi cha umbiko vele uvela kuNkulunkulu because une-DNA. Yes. So awukwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ungenayo i-DNA kaNkulunkulu, Yeah. because uzowenza ngebelieve kanti uNkulunkulu akasebenzi ngebelieve, usebenza ngani nge-administration. Yeah. Umuntu uma ekhuluma ngento and then wena ukholelwa kulo nto leyo kanti mhlambe lo muntu uyahluleka ukwenza leyo nto akhuluma ngayo, so wena ungakholelwa entweni kanti lowo muntu loyo uzohluleka futhi ukwenza leyo nto leyo ayikhulumile. Yeah. So kuyenzeka umuntu akhulume ngento mase kumele ke manje lowo muntu loyo ayi-coordinate lento akhuluma ngayo, uthola ukuthi kuyamehlula, kodwa uthola ukuthi ukhona omunye umuntu ozokwazi ukucoordinate lento eshiwo yilo muntu ukuthi cha lento ayikhulumayo iyiyo. Ukuthi uhlulekile ukuyenza kusho ukuthi ayikho ikhona, then bese ke iya-applywa ke kwenziwe lento ekuthiwa yini i-spiritual abilities, then ku-coordinate lezi zinto ey'shiwoyo. Ngoba masikhuluma nje ngombuso kaNkulunkulu, I have seen people begxeka iBhayibheli. iBhayibheli alikho wrong dawo, it's just ukuthi abantu abalisebenzisile iBhayibheli ibona abanama-psychological mind issues, bathathe iBhayibheli bajaha ama-benefit. So uma uthatha iBhayibheli ulisebenzisa ngoba ufuna ama-benefit uzoba ne-psychological mindset issues, kodwa uma uthatha iBhayibheli ulisebenzisa ngokwe-calling, uNkulunkulu uzofike enze i-calling, then uma yenza i-calling akubize akufundise umbuso wakhe, because uNkulunkulu unombuso wakhe nathi sinombuso wezwe. So uma ekufundisa uNkulunkulu umbuso wakhe uzokufundisa akufundise yonke imibuso yakhe ukuthi thina la siyile mvelo le. Yes. Then uma esekuthuma abe khona naye, because kuba lula umuntu mayithunywa uNkulunkulu noNkulunkulu abe khona amlekelele lo muntu loyo. So it's an issue ke ukuthi thina noma umbuso kaNkulunkulu unabantu abawusebenzelayo, lese bayawusebenzela abantu umbuso kaNkulunkulu, that is fair, vele lokho siyakubona. Yeah. But phela abathi mabe usebenzela umbuso kaNkulunkulu nawo umbuso ube khona ubalekelele, hayi ukuthi basebenze bona as ama standalone. Kufuneka ube khona so that uma ngabe kukhona izinto umbuso oyishoyo ukuthi lokhu nikwenza wrong,
bakwazi ukuthi ke bese belandela ke ini uhlelo olusuke seluzolokho ngoba phela makusetshenzwa kahle kahle umsebenzi akusiwo wabantu owombuso kaNkuluNkulu and umbuso kaNkuluNkulu ucomplya kuma principles awukwazi umbuso kaNkuluNkulu ukuthi nenze kahle kungasiko ukuthi umthetho osho lokho so yonke into kaNkuluNkulu icomplya kwi principles so uma ngabe icomplya kwi principle ake ngibekise nje njengombuso kaNkuluNkulu ukuthi umbuso kaNkuluNkulu idalwe iningi zivamile ukuthi mayisebenza noNkulunkulu bese icabanga ukuthi ukusebenza kombuso kaNkulunkulu kugcina kuNkulunkulu kanti ngokwe originality imvelo yombuso kaNkulunkulu uma kusetshenzwa umbuso kaNkulunkulu kuqala kwi existence kuze ezweni kuze kuma creator kuze kuma spirit bese kuza ama creation seal bese kuza abantu nje laba ekuthiwa ama mouthpiece Okay. then kusho ukuthi ke ama mouthpiece Yeah. bese kuzoba ne covenant ukuthi sizokwenza impartation so lento ukuthi abantu bayitshene ukuthi imisebenzi yombuso kaNkuluNkulu iphelela kuNkulunkulu uNkulunkulu ngokwendlela endala wakusebenza izwi as a host ilona lalikwazi ukucommunicate nabantu then izwi lalisebenza ngoba li-facilitator ama authority existent because existent ilombuso okwazi ukuphila without creation without physical creation without the things that we see Yes. that is an existent so kufuneka sikubhekekele ukuthi uNkulunkulu as a creator bona bayakwazi ukuphila without creation without ukudla without amasi noma amasambane bayakwazi bona ukuphila ngamanye amazwi ukuthi baphila kuphezweni noma baphila lapha kuma existence because ama existence ayakwazi ukuthi adale into engekho ibe ngekhona futhi ayakwazi ama existence ukubhubhisa into esuka ikhona ayiqede nje ibe into engekho yilo nto leyo ukuthi ke kufuna abantu bekwazi ukunderstand ukuthi umbuso kaNkuluNkulu ngeke usebenzise umqondo wakho kodwa kufanele usebenzise iauthority because uma usebenza kwi-creation i-principle ithi onke ama-activities awalinke kwi-existent because i-existent ila kuvela khona umbuso kaNkuluNkulu because we have the word there we have the creator there we have the spirit there which is what you call the host the planner the helper bese kuzoba-ke ama-seal create babhujiswe uma bebhujiswa then kwase ke kuba khona into ukuthi ke inkinga nje umbuso waba nenkinga kwase ke ku result ekutheni ngokwama creator kwase ku result ekutheni ke kukhona lo mbuso obizwa ngokuthi Chlorophyllite paradise wasuggest ukuthi no ake kudalwe umuntu ozophila ngokwesimilo somoya kaNkuluNkulu lokho kusho ukuthi umuntu ozophila kuNkulunkulu hayi ozophila ngamacommand kaNkuluNkulu kodwa ozophila kuye uNkulunkulu ngamanye amazwi ngoba wena uNkulunkulu angafike akhulume ngecommand awuyazi le command uthi what is the command uNkulunkulu kanti mawuphila kuNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu ukuthi aphile kuwe completely izinto mawuthi uyayicabanga ukuthi ufuna ukuzenza akukhuze mawufuna ukwenza ukubi kube khona ini unembeza Yes. because unembeza awuveli kuSathane Yeah. unembeza into evela kuNkulunkulu so there is a clean spirit and unclean spirit so umuntu ophila kuNkulunkulu uba nama compartment kaNkulunkulu ukuthi izinto ezifana nonembeza ukuthi no ungakwenzi lokho even ngisho ngabe kuthiwa ugxeka abantu so labantu but uNkulunkulu ufika athi Yesu yabagxeka labantu but awukuyihlole wena ukuthi wena awulezanga nephutha wena in introspection so kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu uyayibalance izinto noma wena ungabona sengathi ukuthi abanye abantu ba wrong but naye uzokwazi ukuthi akulokhunga akutshene ukuthi akuyihlole wena ubone ukuthi njengoba uthi wena ba wrong wena u right ma u right pho yini ungenze oku right kubo because yes ba wrong but wena yini ke ungenze oku right ukuze ke uprove ukuthi u right yes because akusizi ukuthi uthi abantu ba wrong kodwa nawe you are not proven right so kusuke kufanele ukuthi uma uthi umuntu u wrong it because of there is indlela owenze ngayo kahle ukuthi cha nansi indlela bekumele benze ngayo ilezo zinto okusho ukuthi ke when it's come to creation amendment ziningi izinto in terms of ilokho ngana geologic ukuthola ukuthi isikhathi njengoba nje kuphilwa mina nje ngizobekisa njengami nje mina ngeke ngizwe abantu beshumayela kodwa bengavezi ukuthi bavela kuliphezulu mina nje njengoba ngikhuluma nje njenge creation interpreter I'm from the secret paradise uma ngabe ngithi mina ngiqhamuka kwe secret paradise it's because of sisuke si observer ama creation effect kune formation la kufonywa khona abantu kusho ukuthi the secret effect bese kuba khona spiritual la abasuke be manifesta khona
So lesikhathi bemanifesta abantu ama-development suke kufunakala ukuthi njengoba umuntu emanifesta nje ngapha ku-spiritual ngoba phela kune-secret effect kune-spiritual effect then uma sibona kubonakala ukuthi no la kwi-development kubukeka sengazuthi i-development iyalekha ekutheni i-develope ama-activities of clean spirit kodwa kwanda ama-activities of unclean spirit kusuke kufanele ukuthi-ke bese kuya-assesswa ukuthi no vele ispirit sikwenza konke akhona ama-spirit asuke ahlanzekile so i-assessment-ke ukulungisa ukuthi no asikwazi ukuthi kungaqhubeka ama-activities of unclean spirit because lawo ma-activities lawo kahle kahle ayisinengiso because ama-activities of unclean spirit kusho ukuthi abantu bangama-victim lapho-ke kanti unclean spirit uma kuthiwa nje kukhona into e-unclean kusho ukuthi kukhona umuntu osuke eyi-victim yes kodwa masikhuluma ngama-activities of clean spirit kusho ukuthi akekho umuntu oyi-victim lapho-ke ngamanye amazwi ngoba umuntu nje uma kuthiwa u-unclean uzokwenza into ahamba yontshontsha aphuca omunye umuntu ambulala athatha into yakhe kodwa makukhulunywa ngama-activities of clean spirit umuntu ozothi mangabe enephupho iphupho lakhe al-coordinate kahle ku-spirit alilande lelo phupho mayifuna mhlawumbe ukuba mhlawumbe sithi umuntu ungumculi uzokwazi ukuthi uyafisa ukucula kodwa sekufuneka a-coordinate ispirit mangabe uzokwenza lento ekuthiwa u-coordinator i-spiritual abilities kusho ukuthi sizokutshena ispirit ukuthi wena ukwazi ukucula kufuneka umuntu okwazi ukushaya isiginci kufuneka umuntu okwazi ukushaya i-organic kufuneka umuntu okwazi ukushaya ama-drums kufuneka abantu ama-backup even the backup singers there are a lot of things even ngisho abantu abadansayo ngamanye amazwi so ziningi izinto othi uma uyifuna wena ngokwephupho lakho kodwa ispirit sik-add ezinye izinto ukuze izokwazi leyo project ukuba completely 100% so akusho ukuthi wena ngoba ufuna ukucula kusho ukuthi uzokwazi ukufacilitate onke lama spiritual yonke so uzodinga i-teamwork i-additional teamwork and futhi leyo additional teamwork akusho ukuthi uzothatha abantu abafunwa uwe kodwa uzothatha abantu aba-gifted kwi-spirit abane-skill kwi-spirit the natural skill because kunezinto ezine-natural skill esingathi iy'phiwo zakwamoya eqhamuka ngale kwamoya ezingafundelwa ndawo lezo zinto lezo so-ke kubalulekile ukuthi-ke uma ngabe abantu benza izinto then basupportwe abantu abaney'phiwo zakwamoya so that omoya ba-clean so that angathi umuntu uma yenza into uthola ukuthi uzosupportwa ama-occultism because iwona laba ngcolisa ilokhungana ngoba le nto yokuthi wena ushumayeza abantu bakaNkulunkulu but ufaka you just practice and uphold occultism vele kusho ukuthi lapho-ke sekunabantu abalahlekayo seniyasebenza nina kodwa akusikho lokho because a clean spirit will provide amalokhungana ama-abilities ama-talent okusho ukuthi ngamanye amazwi ngoba uzobackup ama-talent a-right a-clean a-natural pure natural kodwa unclean spirit kusho ukuthi wena uzoba nama-agent of wicked forces so once wabackup ngama-agent of wicked forces lokho kusho ukuthi they will want a sacrifice so ngamanye amazwi ukuthi no we will work i-sacrifice nikwazi ukusebenza izokwenzeka into yeni kodwa manje-ke ngendlela yomoya ongcolile lokho kungafuneki ukuthi ake kubalance abantu babesebenza ngendlela engcolile then bese kuba khona-ke the clean spirit it is umbuso okwazi ukwenza i-clean spirit it is the heaven ngamanye amazwi not ngala ku-non-perfection ngalana umuntu uthi uyayiphilisa kanti when it's come to i-paradise ne-heaven ayifani le mbuso i-paradise is a development i-heaven is a divine usho ukuthi bona sebane-experience bayayazi le nto esiyenza la so that is why umuntu uma ngabe e-under i-paradise usuke a-non-perfection creature kusho ukuthi umuntu yena ulwela ukuthi alalehlile ukuthi udle kanjani lento ayitholile akanandaba kanti uma sekuthiwa-ke usuyi-divine creature ngaso sonke isikhathi into oyifaka emlonyeni uyayibheka ukuthi uyithole kanjani isuke kuphi ngoba kubalulekile ukuthi uma wenza into kukhombisa ukuthi u-applye amalokhungana ama-activities of clean spirit because that is very important ukuthi uma wenza into u-applye ama-activities of clean spirit unga-applyi i-prosperity ngokwama-activities othola ukuthi unclean spirit because leyo nto leyo noma wena ungaphumelela kodwa still usuke kahle kahle usazokwahlulela ukuthi no akusiyindlela le because omoya bahlukene
khona umoya abahlanzekile khona umoya abangahlanzekile khona umoya abalalelayo khona futhi abanye umoya abangaleli. There are a lot of things when it's come to i-creation amendment ukuthi ke when it's come to i-creation amendment kuningi abantu ekusuke kufanele bakufunde ukuthi when it's come to i-creation amendment kuyenzeka ukuthola ukuthi thina siyaphila ngala under paradise, but ngokwe-latitude scale of the creation i-paradise is no longer a creation of clean activities. Ngisho ngabe kuthiwa usuka kuyiphi i-scale lethu ukuthi from 0 up to 6, it's no longer a creation esuke yenza izinto up to fair ngamanye amazwi. So sekuyi-creation nje ethi mayenza izinto imanipulate ama-principles. So akusasi i-creation leyo ke ungayithatha njenge-creation eyi-blessings ngamanye amazwi ngoba isi-exceeded with wrong activities. So akusiyo umbuso ngathi usengagcinwa. That is why i-paradise ngokwe-declaration isi-declarewa as a discontinued creation, because yonke into eyenziwayo ngisho umuntu nje osuke enza into, if ungenza i-investigation uzothola ukuthi it's not a clean activity. Kanti kubalekile ukuthi abantu mabenza izinto uqaphelisise ukuthi into mawuyenza kungabi bikho into ezofaka an uphold of occultism, because lonto leyo nje once nje wenza into encike egazini lomunye umuntu, why ungasebenzisela lakhe igazi? Makufuneka isandla, why ungajubisa isandla ufake sona? Makufuneka ulimo, why ungajubula ulimi lwakho ukuze ubone phela ukuthi lento iyakusebenzela? Why you sacrifice omunye umuntu? Because kusuke kubalekile njengoKristu. uKristu kwathi makufuneka igazi wanikela ngelakhe. That is a clean lokhungana ngoba wasebenzisa kwakhe ukuze akwazi ukusekela impilo zabanye abantu. Why kabanye abantu bebaleke mase kumele kuthiwa lapha kuma wicked activities kufuneka isandla bese uyojuba isandla somunye umuntu ukubackup impumelelo yakho? Why ungajubulise sakhe isandla ukuze ubackup yona lempumelelo ukuze kubonakala ukuthi cha impumelelo yangempela le? Yazi mfundisi ubuyisela kancane nje emuva ukhulume nge-creation amendment and recreation. Recreation, yes. So imaphi lama events kulapha kwi-recreation? Yes. Lawo anokuyenzakala kwi-recreation. Uma sikhuluma nge-creation angithi sibalukhulu kukanje kufuna siqale la ekutheni ke indalo nje creation itself isuka kuma existence. So ama existence should lo singathi ama existence of possibility force, existence of assessment force, existence of impossibility force. So I creation isuka lapho ke lesikhathi bona beqala becreate into yokuqala ama existent aqale ayenza ukucreate isikhathi. Khona lesi sikhathi esibizwa ngokuthi i-arithmetic numerals lesi sishoyo ukuthi ngokwe-latitude must create izinto, because isikhathi into yokuqala uma createwa kusuke kwaziwa ukuthi la kuzoba i-formation, la kuzoba i-development, la kuzoba i-assessment, la kuzoba ilokhungana i-reformation. Then from that space kuyale say eternal creation. Those are plus creation. Bese kuba nama minus creation ukuthi la kuzoba i-high days, la kushuthi ngamanye amazwi abantu abahlulekayo ukucomply kuma principles, because it's either uyalalela noma ulalela. Umuntu olalelayo yena une breakthrough, ongalaleli kufuneka lokho ongabuyiswe ngala minus creation. Lama minus creation ayahamba azafike kwi-mortal creation, azafike kwi-dead eternity. So kusho ukuthi lesikhathi kwenziwa i-creation kuba khona ama-commandment noma iy'nhlelo zombuso, kube khona abacomplyayo, kube khona abangacomplyi. Then bese ke kwenziwa i-wipe out, phinde kuqalwe kabusha futhi ngoba i-recreation isuke kwenziwa uhlelo ukubona ukuthi abantu aba-understand, luphinde futhi luqalwe phansi ngamanye amazwi. Ngizobekisa nje ukuthi kwi-creation kunalama ages lekuthiwa ama-animal kingdom, ama-Miocene eras, Cenozoic eras, lama creation amadala kunathi njengoba siphila. Lawo ma-creation lawo ke akubona bonke abantu abawaziyo lawo ma-creation. Abantu abazi lawo ma-creation lawo ley'khathi endala ekuthiwa ama-ancient world, abantu abavela kwi-Nature Defence Administration abazi lawo ma-creation lawo ukuthi ke ekuqaleni kwakubusa izwe, kodwa ngenxa yama-complication ukuthi izwe li-advance, then kwase kuyacomplainwa ukuthi no asikwazi thina ukucomplya kwi-administration e-faceless. Kwase kuyashintsha ke kwangena ama-creator lawa azikhona ukuthi no uNkulunkulu at least umuntu odaliwe uyabelievela ekuthweni into okhuluma ngayo aphinda ayibona. So umuntu odaliwe nje uyakwazi ukuthi into okhuluma ngayo
kusuke kufanele ukuthi ifunde at the same time umenzele i-manifestation because angivele thina simanifestiwe sakhiwe. So uma ukhuluma ngento esuke i-unseen siyayizwa, kodwa manje kuba right ukuthi uma ukhuluma ngemoto kazi imoto enjani lakhuluma ngayo kufuneka ngiyibone. So i-creation inaleyo nto leyo ukuthi uma ukhuluma kufuneka wenze sure ukuthi uyayimanifesta lento okhuluma ngayo because kusuke sekulula ukuthi no sesiyayibona ke lento le, kusho ukuthi sesiyadlula ke kuyibelieve, sesikhuluma ngento esiyaziyo ngoba uma kusaseyibelieve asikakuboni. Mase sikubona kanti into enjele into ekhulunywa ngayo. So ke i-recreation kusuke kusetshenzwa kodwa bese kuba khona umoya ophazamisayo because isikhathi esiningi umoya ophazamisayo ilo moya obizwa ngokuthi ama-forces of sin creation. Kusho ukuthi ke ama-forces of sin once angena afundisa abantu ukuthi bangaba ngonkulunkulu. Akekho umuntu onkulunkulu engakwazi ukudala. Umuntu unkulunkulu hayi ngoba ezisho yena kodwa because of i-ability yakhe. uNkulunkulu akasiyo uNkulunkulu ngoba echoma, kodwa uNkulunkulu because uable uyakwazi ukudala. uNkulunkulu angadala ngisho into ngamanye amazwi unezinto eziphathekayo esizibonayo ukuthi these things are created by a creator. Lokho esikubonayo kusuke kuvela kuma creator. That is why ke okusho ukuthi ke ukudalwa ngokweswi kuyakwenza ukuthi ungabusafa. Kusho ukuthi ke uKristu ngeke nje kuze kuthiwa nje ngilila ngofile because wakwazi ukamenda icreation wayodalwa kuphi kwi-divine creation which is a divine heaven. Lokho abantu ekufuneka bakwenze ngala kuma lokhungana ukuthi ngalana inkinga yiningi, ama activities are unclean because mangathiwa kwenziwa i-assessment baningi abantu ongathiwa mangathiwa nje kwenziwa ikhuphu kuthiwa nje shawe ikhuphu ngavela izinto eziningi, izilwane eziningi asiyidingi thina izilwane. Abantu abayidinga izilwane, abantu badinga izwi noma badinga ke ama services noma badinga ke kahle ukucomplya kuma clean spirit. So you can't just say when ukuthi uzokwenza nje izinto zakho wenza umxhabhiso wenza izinto ngamanye amazwi ngoba ekugcineni labantu babunjiwe. So njengoba bebunjiwe nje kufuneka ukuthi bacomplye kuma clean spirit, babe ngama offspring of clean spirit. Not ukuthi ama clean spirit kufuneka ukuthi uswe ngendaba, but you must be an offspring, you must be part of them. Because kuhle ukuthi ube yi-offspring, nawe ube ingane yomoya abahlanzekile noma ube isidalwa somoya abahlanzekile, but hayi lesi sidalwa somoya abangcolile ngoba umoya noma ungakunikeza izinto uma ungcolile usuke uzolahlwa nawo. Because awukwazi ukusebenza nomoya abalindele ukulahlwa, sebenza nomoya ababheke kuyilokhungana kuyiphakade kwi-eternal creation, not kwi-eternity, kwi-dead eternity. Because i-creation ihlukana kanjalo ukuthi ngala it's a base going forward kwi-eternal, ngala it's a base esuke ibheke kwi-dead eternity. Ukufa into ekhona, ukuphila into ekhona futhi. It's just ukuthi ke abantu kufuneka ukuthi bekwazi ukufunda ukuthi into ethize yenziwa kanjani, especially nje ama activities kusuke kufanele ukuthi abe clean. Yes ngoba lama activities lawa ozothi mawuwenza uthola ukuthi awalinki kuma offspring of clean spirit. Noma into ingaba yinhle kodwa ke i-assessment isuke ithi okay kuhle siyakubona ukwenze kanjani. So ile nto leyo ukuthola ukuthi umuntu mayechithile aphase athola 98% bese kuthiwa sicela uchazele nabo abafundi abathola u0 no7 ukuthi uthole kanjani. Bese lokho ekikiza nje kikiza ukuthi ekikiza bese kuyabonakala ukuthi hawo uthola ukuthi nalabo abathole u10% bachaza into engcono ukudlula lo. Umuzwa wathi mina nje ankinkiza suyabona ukuthi no lo muntu kahle uthola ama marks ngento angayazi naye. So kuyingozi ke ukuthola ama marks ngento vele out engekho ngoba mase kumele udemonstrate ukuthi wathole kanjani sekuzobonakala ngoba into esuke ibalekile i-demonstration ukuthi awudemonstrate ukuthi lama marks wathole kanjani seyila kubonakala khona ukuthi ayi very true. Seyiyaqala uthola ukuthi nabantu abekade bangama role model sebaqala babona no ngoba umuntu nje kuba kanjalo. Umuntu ungambuka umethembe maye enza le nto le ekhuluma mase kumele idemonstrate. Ukudemonstrate ake vele kudinga iskill. And mangabe unskill nje into esuke uyikhulumile uma unskill nje ngisho ngathi ukhuluma into enhle kanjani once waba unskill kusho ukuthi le nto leyo kahle usuke uyifake. Because ukufake kulula, ukukhuluma
kuyakwazi ukuxhaphaza umuntu mayekhuluma ngakhuluma izinto eziningi kodwa mase kumele ke manje ke ku demonstrate lento akhuluma ngayo bese kuyaqala ke ama coordinator aveze ukuthi no lo muntu ukwazi ukukhuluma ngalento le kodwa ama coordinate awasenzeki ke manje because umuntu mayekhuluma ngento kusuke kufanele ukuthi ay coordinate njengoba injalo ukuthi lento engikhuluma ngayo nansi physically because into espiritual kufanele ukwazi ukuyimanifest ucoordinate ize ngala kulokhungana ku physical creation so nombuso ke kaNkuluNkulu is not like ukuthi umbuso kaNkuluNkulu uphelela ku spiritual world umbuso kaNkuluNkulu uyakwazi ukumanifesta into the physical world so it's not like ukuthi it should be inganekwana umbuso kaNkuluNkulu unabo abantu abangakwazi ukusebenza be coordinate besusa izinto ngale embusweni bezozi manufacture beyidemonstrate bayisuse into vision, mission, values, objectives, SWOT analysis. So laba abantu abathi mabasebenza bona babe spiritual rely bane disadvantage ngoba mhla umbuso kaNkuluNkulu uthi okay lento enikholelwa kuyo ke ake ni administrate ke manje into physical uthola ukuthi ku impossible then mase kumele ke kube khona abanye abantu abathunywa ukuthi no thina sesifuna ke manje ukumanifest umbuso uze ngala because ngokwe geologic lesisikhathi the interpretation ikhathi isuke zisho ukuthi mangabe nje kuthiwa it's 1990 there is a meaning of it so kufuneka abantu abakwazi ukufunda ukuthi okay there is an indication okusho ukuthi mangabe nje kuna indication kusho ukuthi ke mangabe ukuthi nje 90 lese nje ukuthi ngoba isikhathi kuya ngokuthi si descending okay isikhathi sakudala nje isikhathi separadise lesesidala besithi masuka sithi 10,000 sehle okukhomba ukuthi umbuso kahle kahle iparadise negama liyasho paradise okusho ukuthi izulu eliyohamba libhujiswe the word itself it say paradise into esuka iphara into esuka iphezulu idayisi into ephothwa phansi it's a paradise okusho ukuthi umbuso vele o limited uyohamba ngelinye ilanga ubhujiswe so isikhathi ke separadise siyele sithi senza lento ekuthiwa i-descending kusho ukuthi from 10,000 sehle sithi 0 makushintsha futhi ngene esinye isikhathi nakhona sizothi mhlambe 900 sehle sithi 0 kodwa lesikhathi ku AD iheaven yakwazi ukushintsha ilokhungana isikhathi sayo saba iascending kusho ukuthi sisuke from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 because yona iyazi ukuthi sekukhona idalwa ezikwazi ukulokhunga ukuadministrator inhlelo so lesikhathi ke lesikhathi separadise sisebenza kuba khona isikhathi seheaven because our fund ama creation iparadise iku secret effect ushuthi ku spiritual iheaven iku realm effect lokusho ukuthi ivisual iyakwazi ukubona ngalana ukhuluma ngento othola ukuthi ukhuluma ngoNkulunkulu ongamboni ongamazi but ku realm ukhuluma ngoNkulunkulu ombonayo ngamanye amanje njengoba uzwa abantu ngalabethi bona hayi uNkulunkulu akabona into yangala leyo but we heaven akekho umuntu ongathi not uNkulunkulu ama creator there are so many creators we heaven asuka ngamanye amazwi noma leya creation effect evezayo ukuthi we have this creator even ngisho nje like evil creator lenedala ama carnivores ilwane ezidla lezi zenye ilwane mangabe ungakaze wafundisa ukuthi nabo they are part of creation because mangathiwa wasekha ama carnivores ngoba lezi ilwane kuba ziba semhlabeni olwandle nasomoyeni mangathiwa nje lapha phezulu awekho ama scavengers ungavele kublockeke lokhu ngana phezulu ilwane zingavele zigcwale nje ngamanye amazwi nalawo olwandle kuthiwa abekho shaka ungavele kube flooded nje ilwane even ngisho kuyiland kuthiwa nje awekho amabhubesi ama carnivores kungavele nje ilwane zigcwale ziflood zidle utshani zidla amasima abantu at the same time utshani bube decimated ibuqothuko kube ne pollution leyo sithi dust pollution so omoya kufanele abantu babafunda ukuthi umoya mangawazi ufunde uzobona ukuthi ubalekile kuyi creation not kuwe kuyi creation because umoya nomoya kuba khona ingcenye oyidlalayo noma uevil kodwa a necessary evil a controllable evil ngeke ubone ama carnivores lezilwane neterrorize abantu zihlalela lapha endaweni zazo zihlalela lapha zidlele lokho ezidlela khona inyamazana mangathiwa ke kuyenzeka lezo lwana isekho ngavele qothuke lapha eqiwini ama game reserve ubone sekune dust pollution and i dust pollution ingavele same time ilimaze lento ekuthiwa ama ITCZ gases ikhona phela lento ebizwa ngokuthi i-intertrophic convergence zone le fika ithatha ukushisa kwala emhlabeni ihambe yokusebenza bese isibuyisa ke ilokhungana ngoba lesikhathi kushisa la kuyahamba ukushisa
kube khona ama transformation ama gases ukuthi lokho kushisa lokho okuthathwe la emhlabeni kwi-biosphere kuyoshintshwa le kwi-atmosphere kube enye into wena ubona kukushisa la ukuthi liyashisa kanti le yanto ikhanda enye into somewhere angithi uyabona so lento ekuthiwa nje ama ITCZ gases intertrophic convergence zone kusuke kubaluleka ukuthi i-biosphere ne-atmosphere kuhlale ku-clean kungabi ne-pollution because mase kune-pollution kusho ukuthi kusengenzeka ukuthi imvula ingani because of i-communication they communicate lezi zinto nje they communicate mase kune-pollution uzothola ukuthi ama-molecules athize awasakwazi ukusebenza into because sekucashe into ethize la kuma-molecules so mase kumele iperform lento ayisakwazi ukuperforma because sekune dust that is why nje kukhona ama-gas othola ukuthi ayayi-affect creation because lesikhathi kuba khona ama-gas wrong afike lena khandelela lama-greenhouse i-greenhouse kahle kahle i-affect ama-molecules lawa awamanye ama-space let's say nje thina sikuyi-biosphere then masizokhiqiza izinto la ezi-wrong izo-indicator le yanto phezulu mhlawumbe uthola ukuthi lapha kwi-atmosphere lama-molecules azoperforma ngenye indlela ashise mhlawumbe leya lokhungana leya membrane so uthola ukuthi thina ngala senza into asiboni ukuthi lento mangabe ama-molecules amanye ngoba lento ziyarelaya okunye uyakwenza kurelay kwenza okunye kanjalo mase kuperforma lokho kunye uthola ukuthi sekuzovela kona kushisa i-membrane why ishisa i-membrane because of kusho ukuthi la thina siproduce wrong things so ke into enjalo ukuthi ke na kwi-creation i-evil necessary ile ezokwazi ukuthi izilwane nazi zigcwele lapha ziyalokhuka bese kuba khona ke lezi ezidle ezinye it's part of creation it's not a bad thing but it's a controllable but into esuke i-unnecessary evil ilokhu uthola ukuthi ingilosi ibingilosi yasiyashintsha abayidemon kanti kungcono bekuthiwa le demon lidalwe kwi-evil paradise manje makusekuzoba khona idemon othola ukuthi ngokwe-origin beliyingilosi lokho ke sekusuke sekuyi-unnecessary evil because lento origin ayisili lokhu kushuthi kahle kahle ukushintsha i-formation ungene kwenye information ibhubesi lihlale liyibhubesi nje ngisho ngabe kuthiwa kulela lisuka khona leyibhubesi nala leyibhubesi ngisho lifa leyibhubesi but makuzosuka ingilosi kwi-formation ishintshe ibe idemon that means it's unnecessary evil because evil paradise ayidingi leyo formation leyo so that is why evil paradise ikwazi ukumaintain izilwane zayo because lezi izilwane isuke zi-under evil paradise iyakwazi i-evil spirit ukuyimonitor ukuyicontrola kodwa mase kukhona amademon iyakwazi i-evil paradise ukuthi no thina njengoba siyi-evil paradise siyayidiscontinue amazinhlelo zethu under lokho ngana kwi-non-perfection because sekukhona enye i-evil e-uncontrollable engacontroleki so mase kuphuma ke umbuso lo we-evil wona usuke uphethe isizathu sokuthi no vele there is an excessive which means sekukhona i-evil eyisini eyisono not necessary because bona mase bathi no we are moving from this creation lokho kusho ukuthi ke ngamanye amazwi bona ba indicate ukuthi noma be evil kodwa they know they are evil that is controllable mase kungena ke the nature of sin creation akusasiyo leyo evil into esuke uncontrollable ngisho ungakhuluma ukuthi angenwa la kuzongena kona so into othi ayibo nithi nibikile kufohle kona angithi yabo so ke i-creation kanjalo ukuthi ke kukhona i-creation ethi noma i-evil kodwa i-comply kuma-authority noma kuma-principle kube khona i-creation othola ukuthi laba bantu laba vele njengoba benza nje basuka kwi-creation ethize uma sikhuluma ngama-demon nje akusiko ukuthi original they were demons but they were part of ama-archangels bashintsha bafuna ukuthi bona no abasafuna ukucomply kuma-principles so kusho ukuthi-ke umuntu ophilayo ongafuni ukucomply kuma-principles akasiko ukuthi u-evil but u-wicked ngamanye amazwi because evil is controllable but i-wicked you cannot control it ngisho uNkulunkulu angakhuluma ngeke nje ngoba into esuke ingaseswa ama-principles isisuke nje siphila nje ngendlela yokufa indlela yokungcola so ileyo nto leyo ukuthi uma kuyi-creation ke sekugcwele lokho sithi ama-uncontrollable evil kusuke sekufanele vele i-creation i-discontinue kubhujiswe leyo nto leyo because into engacontroleki vele ikwazi ukuzwa mayisibhujisiwe ngoba kukhona umuntu okwazi ukufunda into ngoba efundiswa
kukhona okunye okufunda ngokufa nje mase kuthiwa nje naku sekubekwe endaweni yakho yokugcina bese kuyabona ukuthi hawu yazi kushuthi sasi wrong. So umuntu kuyakwazi ukufunda kahle nje nangokufa futhi umuntu uyakwazi ukufunda wabona ukuthi hawu kanti ukufa into ekhona. So omunye umuntu nje ukufa nje uyakwazi ukufunda ngokufa mase eselapha esebona ukuthi hawu kanti ubeyitshela into right and wrong. So into kanjalo ke nje kanjalo. Sike sakhuluma la before you even go live kwaveza indaba ukuthi there is also a way of interpreting umuntu. Yes. Yeah, through ama spirit. Yes. Like how do we do it? Oh yes. Ngifuna ukusho ukuthi when it's come to interpretation like ukinterpret umuntu Yeah. kukhona lento ebizwa ngokuthi i-visualization. But leyo nto leyo uyithola from divine creation kaphambili. Yeah. So umuntu uma ngabe ufuna ukumchaza kusuke kufanele ukuthi achazwe omoya omoya bezwe ngoba omoya bayakwazi ukubona umuntu ukuthi wenzani nini ngasiphi isikhathi. Yeah. So wena umbona nje kusuke kukhona i-monitoring esuke imazi nje ukuthi namhla ukhulume wathi kusasa wakhuluma wathi. So that is why ke umuntu thina singakwazi thina mina nje ngiyele ngingathanda umuntu ukuthi ngimchaze ngendlela yami because ngizogeja ngiyele ngithanda ukuthi ngithole i-feedback esuke lesingathi it's a revelation ukuthi lo muntu lona umuntu onjani because umuntu uma ungamchaza ngokuthi usebenzisa umqondo wakho kuyaphambana. Even ngisho umuntu ongumbulali kwesinye isikhathi ungathi uthi uyamchaza umchaze wrong. Even nomuntu ongcwele uthi uyamchaza umchaze wrong. So that is why kwesinye isikhathi ukuthi umuntu noma ungathi uyamazi kuyenzeka uyitshene ukuthi umuntu uyamazi kanti awumazi. Kwesinye isikhathi umuntu uyitshene ukuthi hayi lona ngiyamazi khulekani mase baqala bakubuza in full details usalo ubani hayi kodwa usalo ubani usibani ubani obhuti ba kodwa wena uveze nje sengathi uyamazi. So ezinye zezinto ke kuyenzeka uthola ukuthi thina abantu masenza izinto umqondo wakho uyitshene ukuthi uyayazi into kodwa mase bakubuza in full details abantu ukhokho walomuntu ubani umkhulu walomuntu ubani awazi ubaba wakho ubani obhuti bakho ubani awazi. That is why empilweni ukuthi mawuphila nabantu you must never come into conclusion uyitshene umuntu uyamazi. Umuntu uyamobserve umbuke lesikhathi umobserve uyambuka uyaminterpreta then ke ila ubona khona ukuthi lo muntu lo umuntu kanje kuqala kwi-observation then umanalyze then bese uyakwazi ukunderstand ukuthi okay so ukubona nje umuntu at the same time bese uyamdecline nje ukuthi hayi lo uyabheda because even ngisho umuntu o-wrong kuyenzeka uthola ukuthi uma usuka i-close range because ama-range awafani. Omunye umuntu uma esekudeni ungazi ukuthi wena ayi uma uyohlala naloya muntu uzofika uphile kahle kodwa uma usufikile kwi-close range ishintshi ilokhongana yonke indlela obukade i-perspective ishintsha nje yonke. Uthola ukuthi lokho obukade uyitshena ukuthi uzoba comfortable then you feel ukuthi awusekho comfortable. So impilo nje iba sekutheni uma ukuyi-distance izinto uyibuka ngendlela e-comfort kodwa uma usuka i-close range izinto ke ila uthola khona ki-reality ukuthi in a distance ubona into i-right kodwa uma usuka i-close range ila usubona khona ukuthi no lana ngisendaweni e-wrong la. Even ngisho umuntu ongakusiza empilweni ungayitshena ukuthi wena hayi abantu abazongisiza njengoba kunenkinga ilaba nalaba bavele bangakusiza. Usizo elabantu adunga bacabanga nje at all. Abantu adunga bacabanga adu badlula nje endleleni. Nalaba kade uyokhala kubo bese besho bathi ey nasi isicefe esubani bese lo muntu ethi hawu ubefuna naye ubefuna malini mhlawumbe 1000 awanimsiza kangani bathi uyaphapha nje lo yabo. So wena unethemba elingekho into engeke ukuthi leyo nto ukuthi empilweni you must be neutral mawuphila ngoba umuntu osuke ezokusiza akusiye lo sokumphethe ngeqomo. Umuntu osuke ezokusiza yilo muntu ongamnakile. So thina ke umuntu ongamnakile nje so that is why uma wenza into kufuneka ube neutral ungabe bekho abantu ba prioritize ukuthi njengoba kunanansi inkinga nje vele ubani showcase no empilweni nje there is no guarantee. Even ngisho umuntu akagaranti usengathi uyakhala athi sengikhathele so impilo nje njalo. Manje siyabona ukusi understandisa konke lama aspect lawo about the spiritual things. Omunye mhlamba ngama nombuzo othi okay it's fine sengi understandile ke
this thing of creation and stuff. Yes. But mina as umuntu ngenza njani to partner with this thing in a proper way. Lokho ke sebalikhulu ngicabanga ukuthi it's a responsibility yombuso kaNkuluNkulu ekutheni ukwazi ukumanifesta. Ngizobekisa nje ekutheni kuma interpretation of times. Yeah. Kunalento ekuthiwa ikhathi njoba ikhathi ziba ne-indication ne-manifestation and outcome. Umbuso kaNkuluNkulu iwona mbuso ongakwazi ukusiza abantu abaphilayo, kodwa ke akusike ukuthi uzosizakala because uyakholwa, because even noma umbuso kaNkuluNkulu une-principle yokuthi noma ukholelwa kuwo kodwa kufuneka ukwazi ukwenza inhlelo zawo. So ukholelwa kuwo kodwa ungakwazi ukwenza inhlelo zawo, it's a waste. Ish. Because uzoblame abanye abantu. Yebo. Kanti lesikhathi ukholelwa kuwo usuke kufanele ukuthi uqale ngoba wona unalento ekuthiwa i-creation compliance kunalama creation compliance protocol. So kusho ukuthi makuthiwa kunama creation compliance protocol kusuke kubalekile ukuthi kuneziphiwo kulo mbuso. Umbuso weziphiwo, umbuso like ubizo, the skills, the talent, the gift, there are a lot of things. Lento ayisetshenzwa ukukholwa kodwa isetshenzwa ngeziphiwo ezisuka ngale. So umbuso kaNkuluNkulu awusebenzi ngokuthi ayi napa abantu abakholwayo kodwa unamathuluzi akhona lekuthiwa iphoza kamoya. Lezo phiwo futhi kufuneka mangabe isebenza bese ziproducer the fruit. Uzobona ngama fruit ukuthi no, these are the fruit of clean spirit and these are the fruit of unclean spirit. So engakusho mina kubantu abasuke befuna umbuso nje mase sikhuluma ngombuso ngoba abantu abaphilayo nje general since from an ancient world usuka nje ngalo kwi-ancient before Adamite, ama pre-Adamite, and then sizofika la kuma Adamite, even in the beyond kwi-amendment njengoba kwenziwa i-amendment ukuthi no, kubalekile ukuthi kwenziwe amendment, kodwa makwenziwe amendment kusuke kubalekile ukuthi abantu mabasebenza bazi ukuthi umbuso une vision. I-vision ke imnandi ngoba umuntu mayenza i-vision usuke azi ukuthi ufunani, ineyinhlelo. So awukwazi nje ukuthi ungavele nje usebenze like uthothi uyasebenza ngoba noma ungasebenza umbuso uzosho ukuthi these activities have no input in the items of paradise or in the items of heaven. So ukusebenza kusho ukuthi into sokuyisebenza izo approve. Ungasebenza wena ngokwenkolo noma usebenze mhlawumbe ngalowo ndlela osebenza ngayo, kodwa umbuso wona itself if abantu bengafunda ukuthi unazi inhlelo and items of heaven and items of paradise or and items of eternity ngamanye amazwi, kudepend ukuthi bona abantu bangakuphi. Umuntu nje maye ngala kusuke kubaluleke ukuthi afunde inhlelo ngoba inhlelo zisuke zikubantu. Phela umbuso kaNkuluNkulu kubantu. Kahle kahle abantu abakwazi lokho ke ngoba uNkulunkulu mayesefuna ukuveza inhlelo zakhe uzothumela umuntu coordinate inhlelo zikaNkulunkulu from it's either kwi-realm noma kwi-spirit noma kwi-secret manifest. So lento yokusebenza nje theoretically ayisebenzi embusweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukube kuthiwa wayesebenza theoretically ngaba simazi. That is why uNkulunkulu noma umbuso kaNkulunkulu njengoba besebenza they manifest everything. Sinezihlahla esizibonayo that are manifested from umbuso kaNkulunkulu. Aziqalanga lezihlahla zizihlahla kodwa ziqala zengama spirit. Leyo sithi ke ama spirit qala kwi spirit then kuzoza ngapha. Futhi nayo lento isingala iyakwazi ukuthi iphinde futhi nayo njengokuthi nje imbewu nje uma uyicoshile phansi ungayazi yani uyayitshala izokutshena yona uma usitshalile ukuthi imbewu yani. So uma ubona isihlahla uyakwazi ukubona isihlahla isani kodwa imbewu awukwazi ukuthi kaze yani lembewu kaze lembewu uma iba kanjani ifaka emhlabathini izobe seyolitshena ukuthi no ngiyadliwa noma ngidliwa angithi yabo. So nabantu ke bayimbewu angeke abantu sibabone unless bafakwe embusweni kaNkuluNkulu ngoba umbuso kaNkuluNkulu la bazobonakala khona ukuthi no yazi labantu laba mabasebenza basebenza into ezwakalayo futhi into enomqondo ngoba bayasebenza abantu shame kubhlungu ngoba laba abantu omama bethu. Mina nje uyabona nje angifuni ukukhuluma iphutha, mina nje ngakusho ukuthi kubhlungu ukubona abantu bephila kwi-creation befa kwi-creation and bona bengaboni bayafa. Lana sinogogo sinomkhulu sinomama sinosisi sinobhuti sinobaba laba abantu bayitshena bona ukuthi benza into right
but ke uma ngabe unamehlo like mangabe kuya ngokuthi umbuso kubeke kuphi uyabona nje mangabe like mina njengoba nje kwi secret paradise from nature defense administration uyakwazi ukubona ama underworld creation uyakwazi ukubona umuntu obekade ephila la nje esengasekho la ubonto ayazi labantu bayahlupheka and laba abantu abaphila la bayitshela lo muntu njengoba edlulile emhlabeni usezulwini of which is wrong isikhathi sezulu siyeza ngoba umbuso nje like wona umbuso siyofika isikhathi sejudgment ukuthi sikwazi ukubona ukuthi abantu abaphila la mase bangasekho ade bakuphi so kukude kabi ke ukulinda ignition time because mawuzolinda ignition time uyolungisa nini lonto leyo that is why kubaluleke ukuthi icreation ibe neassessment abantu bakwazi ukubona basaphila la ukuthi abantu mabedlula ngamanye amazwi baya kuphi ngoba kunabantu abathi uma abantu befa bayezulwini yini ayiproof yalokho angeke usho into ngomlomo ngamanye amazwi so into oyikhulumayo kushuthi nje izwi alihambisana nezenzo ungakhulumi nje kuphela ukuthi hayi by believe by faith no okay ke by believe sesifuna ke ukuyibona lento ke manje ke ngokwe administration uthi wena umuntu mayefa uya ezulwini izulu is not for inhabitant akusinda ukuhlala abantu kodwa lenza ama operations ukuthi abantu bekwazi ukumove until baze bafike kuphi kwi eternal creation because the creation is a development it's not a permanent creation it's a development so abantu kufanele badevelop benze izinto then mabenza ngendlela eclean vele ke akekho umuntu owake walahlwa ngomoya abahlanzekile mawu clean nje bayile bathi ke the feathers of the same bed flow in your direction yes so omoya bayagroupa nabangcolile baya kwabangcolile nabaclean baya kwabaclean so lezi zinto nje zikanjalo it like ukukhanya nokulokhungana nobumnyama akudlelani nje ukukhanya nje kuba ukukhanya bomnyama kuba bomnyama so into enjalo ukuthi ke empilweni nje it's very simple ngoba umbuso iwona alright futhi umbuso mina nguthatha njengentsimi umbuso kaNkuluNkulu iwona oyintsimi la khona umuntu ngoba omunye umuntu ngambuka uthi wena hawu ubani nange sekhuluma ngombuso kaNkuluNkulu iscam but imnikeza ithuba sebenze enze lento le ake ngibekise njengelo ngereligion bese ngibekisa futhi ngombuso kaNkuluNkulu umbuso kaNkuluNkulu lesikhathi udala uAdam wawusuwenza ama amendment ukuthi no ngoba kubonakala ukuthi makuprosperishwa umuntu uyakwazi ukuthi a relocate kodwa makuprosperishwa indawo ehlala abantu ayikwazi ukumila inyawo ibaleke iye mhlambe eDubai noma overseas kodwa lesikhathi uNkulunkulu ecebisa umuntu uyakwazi ukuthi ashiye indawo ahlala kuyo ephuwa ayohlala kwezinye indawo eziright kodwa umbuso kaNkuluNkulu uma ngabe wenza lento ekuthiwa i-community based development okusho ukuthuthukisa ke manje indawo then kulula ukuthi makucebe indawo izokwazi ukuphilisa abantu kodwa makucebe umuntu ngeke akwazi ukulokhunga ukusiza abanye abantu kanti kulula ukuthi umbuso mangabe umbuso kaNkuluNkulu uza nezinhlelo zokuthi ake kudevelop indawo ehlala abantu then leyo ndawo izokwazi ukuthi ifacilitate isiza abantu kodwa ukucebisa umuntu nje once waba no 10 million uzo relocate ayishiye wakhe futhi angithi yabo so uzokwazi ukuthi athi ngaba no 10 million ishintshe yonke ilokhungana imentality yakhe athi no akusafanele ahlale la ahambe but lo muntu uzobuya mayesehlupheka mayesehlupheka uzobuya kuleyo ndawo ngoba mayesehlupheka uvela akhumbule kuphi ekhaya ukuthi ebese yabuya ngamanye amazwi so abantu banaleyo mentality mase ba right bayabashiya abantu kanti kungcono makuzothuthukiswa indawo ehlala abantu ngoba indawo ngeke bashiya abantu uma sikhuluma ngabantu ngeke bacebe bonke abantu kodwa indawo ukuthuthuka kwayo ingakwazi ukubaphilisa bonke abantu so kusho ukuthi nje kule ikhathi zamanje sekubalekile ukuthi kwakhiwe into ezokwazi ukuphilisa abantu not into ezocebisa abantu ngoba ukucebisa umuntu mosha isikhathi umuntu waba namabhillion nje nanguya overseas sehlala phesheya akasangena even ashintshe ngisho citizenship mawuthi wena usuke eAfrica athi I know nothing about Africa what is that yabo ashintshe yonke into ngamanye amazwi kodwa uma kungathiwa kwenziwa le inhlelo zombuso kaNkuluNkulu ukuthi zife ngoba
lesikhathi kwenziwa i-community based indawo ihlala abantu iba develop ngisho kungaphela 100 years leyo ndawo izobe lokhu ibasiza nje kuya ngokuthi yini eyakhiwile ngoba phela uma ufunda ngokwama laws of nature ama laws of nature athi abantu indawo abasuke bahlala kuyo i-economy isuke kuleyo ndawo. You can't just move from rural area into urban area because even there in the rural area there's an economy for you elinde wena ukuthi uqale wenze njani uyitransform. So kusuka umuntu la athi eGoli ufuna umsebenzi abantu bangale eGoli kufanele basebenze eGoli ngoba indawo nendawo iyanikezwa incebo yayo. So we can't just say ukuthi kufanele ukuthi uzosebenza kwenye indawo. It's just ukuthi abantu abazi ukuthi ngokwama skills abanawo ngokweziphiwo abanazo bangakwazi ukutransforma indawo abahlala kuyo even noma i-unminerals kodwa bakwazi ukuphila. Uma uhlala ngosolwandle uzothola ukuthi kunalento ekuthiwa i-ocean economy ofishi imbaza there's a lot of things amahaba. Uma uhlala mhlawumbe endaweni othola ukuthi like ka oil kwenziwa ama process ka oil. Uma uhlala endaweni yamalahle ku process amalahle. Uma uhlala endaweni egolide igolide, endaweni diamond. Even ngisho uhlala endaweni nje right for ukufuya. Yonke production yalapha kusho ukuthi izoba i-agricultural hub noma indawo yokulima. So ayikho indawo engenayo ilokho nganomcebo. It's just ukuthi ke abantu they've got that mentality lokuthi it's a slavery mentality ukuyitshena ukuthi wena uzophumelela ngoba usendaweni ethize. Even ngisho indawo nje osukuhleli kuyo nje inayo i-economy. It's just ukuthi ke if kungabreakwa leyo lokho ngalelo gedango lokuthetshulwa ngoba mangingasuswa nje leyo nje ushintshe indlela ocabanga ukuthi yazi nale ndawo le we can transform these things into these things then abantu baphile. You don't need ukuthi ungaze abantu bahambe baye kuphi indawo nendawo nje ine economy. It's just ukuthi ke kufuneka ke lezo phiwo ezikwazi ukubona ukuthi yipi economy la. It's either it's underground or mhlawumbe kuyilokho ngana kwi land surface. Yes. Yo mfundisi siyabonga kakhulu ngenxa yesikhathi sethu sesifike ngasekugcineni. Maybe nje mfundisi before sikhulule your last words nje ngiyabona ukuthi komele usibuye organize phinde sibuye sesingena into deep kuyo le subject le. Yes. Cha mina engingakubonga nengingakusho kubantu nje emhlabeni usho ukuthi ke umhlaba nje wonke nje na uma bekubi ngingakucacisa ukuthi mina I'm a creation interpreter. I'm not a pastor. So mina kahle ukusebenza kwami it's a universal administration. It's a universal okusho ukuthi ke kufaka imibuso abantu abangayiboni. Masikhuluma ngabo mortal heaven, perfection heaven, divine heaven. Angithabo imibuso abantu abangayazi. So mina I'm a creation interpreter. So there's a lot of things esingazenza ngokwelokhu ngana ngokohlelo lombuso kaNkulunkulu. It's just ukuthi ke this is a start list. But ke okuningi kuzokwenzeka. Kuzolandela. Kodwa nje lesi isiqalo okuningi kuzolandela. Iloko nje ngingakusho. Wow. Yes. Siyabonga kakhulu Mr. Brian Q. Yes, Brian Q. Thank you so much for coming. Okay, siyabonga. Thank you so much. Thank you so much. Futhi lapha emakhaya siyabonga kakhulu. Siyabonga ukuthi kuhlezi kuyintokozo ukuba nani from ishow iqala up until izophela. Ngiyanibonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu anigcine. See you on the next episode. God bless you.